Oh, tahu mau? Udah apa? Sapu. Sapu gue nyapu nih rem. Lalu, prasapu. Walah. Tuh galak-galak ale. Cuma anak-anak. Gue kena tua, kadarnya angel. Si tukang cerewet embong. Ame kunci wes, ngenani wong. Pinter bener. Oh. Gas, kamar mandi ae. Tahu kecek. Enak. Ngomit nang kamar mandi iki piye, Bang? Wong kota iki sono, wae ngomit iki kok kamar mandi. Kemudian aku sih kalau nyanyi kemana ini oh anak sisik lah orang banyu ini sisan tukang kau ini orang bangke ngamuk neh kayak bagus kalau beres ini juga bermeng neh tukang tiktok lewat tembok. Mau saya ini nanti ya Cak hilang-hilangan gue kena kok kongkongannya angel hilang-hilangan popoan mau Dan kau pilih jangan dipuping ora kalau terus gawe demang ora nyauri nah aku ngersi kamar mandi dulu tak iseni ben resik karo bae tak iseni ben kena gua atus engko lah kayak tukangnya nang kono bumbar nang kene malah kecek dolanan banyu tukangnya walang lho yo ayo kono tak wangi. Aku bukan ngapur ya. Lo ketemu triplek gue nambah lo presiden. Caranya gaji apa ngono kuwi? Tapi ya. Untune ndi untune? Untune gaji kuwi lho, tak ngono apa? Ki piye carane? Diwalik Jual ini, yo, ini bener, yo, ini, cekli tangannya, dah, tangannya cekli ini sih, yo, tangan sampai dong ini, yo, wih, gajinya telah dulu tanam, ya, mulanya tukangnya mergai, inget ya, dolanan dewe ya, wo, boleh, ngenek yang ketua ya, orang buta mergai. Apa pengen naik yang kedua? cek tes. Angkoni securang dil mekai tum cupal hamba tere Penasai bahasa oke hideraja suara bos jok saya sudah studio rekaman nih foto lek Nyanyi dia putih aduan tadi lo berada bukan lo kok nesu ae senengane ngono kok tang payu-payu sunan kok enggak ada semene ada di bano mandare teko gremeng ae kok gremeng itu kok gremeng kuwe ayo kita berdek tenan yang bojone yo apaan cita-cita bojo telu bojo ora dipeni bojo telu nyek lu
Bojo loro wis golek makan dhewe. Oh, golek bojo neh. Nah, majuan. Bojo. Assalamualaikum. Salam, Bu Bos. Apa Bos? Bos. Mau gimana? Lek tahanan. Itu yang gue Bos. Tak sana Bos. Ya. Bos, itu Bos. Oh. Lek tahan. Oh. Ini gajian pada nike. Oke. Oke, ya. Bisa dikajian Bos? Iya. Oke. Lek, udah Lek. Oke, bayaran ya. Gajian Bos. Iya. Yes, mantap. Lemau bayaran kamu. Oke, matur suwun Ini Bos. bayaran nih. Lek tahan. Oke, makasih Bos. Aku tak perlu nike ya jalan-jalan. Oke Bos. Bayaran berapa? Siji, loro, telu, iki papat. Kok telu tok ya? Kudune kok akeh aku wae. Aku tukange kok kowe keneke. Lho, telu tok. Mosok ngono. Iya. Tukange aku resikone sing nanggung aku nang ngene. Kowe keneke karek mlukamu aku resik-resik tok. Iya ya. Ya kudune men aku siji. Kudune akeh ya. Iya. Iya. Ben Ya wis ae, ora apa-apa lah. aku nek nyerah duit oleh ora ya? Oleh, milah ra oleh lah. Pendadakno motor iki duitku kurang. Kurang piro? Nah, aku nek cara nyelah siji, mbok siji. Iya, milah siji tak wis siji. Wis nyelah siji ae. Iki nek nyelah siji ya. Iya, milah siji. Li gak siji neh. Wis kuwi. Bare nyelah siji mbok siji. Iya. Ya Iya, kurene siji neh. Iya ya. Ya siji. Iya. Siji ndak siji. Iya. Ya wis ya. Tak motor sik aku. Iya, ini tanda motor Lek, gue kerja sesuk ben enak. Yo. Korek karek siji. Aduh.